Ошону 12-синде алыптыр. 12 жашындабы? Барыптыр. Ол турду. 12-синде дагы бир сопу деген абыш калганда тебе-тебеден кулап кеткенде, мен ага жарабайт, албайм деп койсо, мен энем ошондо 12-синде алыптыр да. 16-га чыкканда, мен энем 16-га чыкканда өлүптүр. Жана согуш бар эмеспи? Согуш болуп атканда элдин баары кетип атат. Карынкүлдүн ичинде отурабыз, эми ойлосоң. Элдин баары ыйлайт. Жана өлгөн бир тууганын жетелеп басып жүрөм анда, эчтекемен ишим жок да. Ыйлайт. Көрсөтсө согушка кетип аткан турбайбы? Анан ошого ыйлап аткандыр кайдан билем. 12 жашында атаңызга турмушка чыгыптыр. 12. Сиз канча жашында төрөлүп атасыз? 16-да, ошондо 16-сында өлүптүр. 16 жашындабы? Ошондо 5 бала төрөп берип кетти. 12, 13, 14, 15, 16. Ошону билем, кечерге илинип турган камчыны айтты. Бүү Маян апа, Какеге силерге бүү караңгы болуп атабы, жарык болуп атабы дейт. Жарык эле болуп атаса, мага караңгы эле болуп атат. Кысыл тебеден арбагы жокпу я деп жерде камчыны. Отко салганын да билбейм, салганын билбейм. Ошо кысыл тебеден арбагы жокпу деп бир өкүрүп атканын билем. Дери шүмшүк ерин жүмдөгөн барын билип алыптыр. Эми ойлоп отурсуп, жалгыз отурганда жаман экен. Баары ойума түшүп, Кудайым, ошону эске салып атпайбы, Кудайым барым деп анан Куран окуп, билгенден Куран окуйсуң да. Өзүң билип 12 жашында турмушка чыкса, 16 жашка чейин 5 төрөптүр. 5 төрөптүр. Туп-туура. Сиз дагы ким? Мен Бопол тайка. Ополуң, Сакышым. Анан Сайыт дегени бар болчу. Анан дагы бир баласы биз багып жүргөнбүз да, өлүп калганда. Аты да унутуп калдым ак. Анан карап сооротуп калдыбыз жана четинин ашын бергеле. Анан четинин ашын берсеге сооронуп калчу да. Көтө четинин ашын жеп, ичи көбөйүп өлүп калыптыр. Bir vakti karasa bir kara doğruluk yatıp tiyirdi. Anam çığık beni çağıp koysa dıng dıng deyip koydu. Görse ölüp kalsa atam bakış yenesin canına koyup gittir ana. Anı köp bilbeye kaldık da. Yani karım günün kapçıgayını o şey yenenin canına koyup. Balasına en küçük balasına? En küçük. Atı kim deyiz? Sayit. Anam ben jetile böyle kolundan öyle aşağıya yemeğe öyle basıp yürüdüm. Anam o sonunda ölüp atkan oylosam da ak kiyim kenemeler geldi. Gelip köyüp çıkıp ketip kaldı. Da bir ecemiz var gödeş degen. Karın kurdun kapçagayın olsun da olsa. Bunday bir bezgen Abdugul degen var. Abdugul'du bilesin o var. Kuğandır zaten. Siz kança yaşta turmuşka çıktınız? Ben mi? 16'mda gittim. Siz 16'ыңызda mı? 16'mda yana kadar Karatöge taң öyle berip koymadı. Dayını yok öyle. Karatöge taңıp siz de kol otuңuzdu mı? Gü deyip çıkıp gidip. Ana janağı Mart ayında gittim. Kalbek atan kançada törödüңүz? Kalbekti 49 bardım 50. 50 yıl kuğradım ayağıyla. 18 yaşınızda mı? 51 yıl törödü. Kalbek 51 yıl törödü. Hani ben bakkan yokum. Apam baktı. Dağda beri ben östülümenen Kırgız'da Arişine tetmeyi bayanlara ket kılıp durmuşlar. Gel söküldü dağlara Atağız geldi beni valağa Yarkıra bergen batağara Yalpırıp menden aylana Evet. Altında yürüyen balağız Saptı tartıp bağağız Yer yurttan batarsak Bayan yetişti o soçamağız Balası da atanım Varın argan aytamım Kalgan koğadır sıkkandan Bayan tavulmaz lağım baykarım Ayva. Arıda ol yaşta ol Kadınlaşkan türümde Kalat koyun altın baş Küçükün kasılgan gördün tüyünde Kalan günün kut bolsun Tuğanın üyge cuk dolsun
Ömür verip yaratkan, bayan başından gitmez bakkonsu. Beşik boң bek bolsun, bayan bayılgan ele bakkonsun, ay bayılgan ele bakkonsun. Oğundun dağlar, urmatты işte varga, olgısındağı, gelegen dağlar. Gerilip kısmaktağa, gelin uzundağı. Oy gelin uzundağı.